Minimalna plaća od 1000 maraka koja je podigla veliku prašinu u javnosti i prosvjed poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ništa ne znači zbog svakodnevnih poskupljenja osnovnih životnih proizvoda. Od nove godine skuplje gorivo, struja, a najava i većih cijena kruha i pekarskih proizvoda, ali i drugih roba i usluga. Građani u našoj zemlji žive u vremenu visoke inflacije i valu svakodnevnih novih poskupljenja i sve teže, vrtoglava poskupljenja osnovnih životnih namirnica, ali i drugih roba i usluga. Građani uz ionako nizak standard u našoj zemlji itekako osjete. Svakodnevno divljanje cijena pogađa većinu građana u Bosni i Hercegovini, a posebno one sa nižim primanjima i penzionere koji kažu žive ispod svakog dostojanstva čovjeka. Potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini odavno prelazi 3000 maraka mjesečno. Povećanje cijena je, smatraju građani, izmaklo kontroli. U zaštitu životnog standarda građana više niko ne vjeruje, a do izražaja dolazi davno izgubljeno povjerenje u institucije. Iz Udruženja za zaštitu potrošača su u više navrata upozoravali institucije vlasti da moraju zaštititi građane. Uz povećanje plaća, jedna od mjera zaštite je i veća kontrola inspekcije i službi, te kazne za prekršitelje zakona i neopravdano dizanje cijena roba, jer se time izravno ugrožava životni standard građana i stabilnost tržišta.